Igihumyo ni ikiribwa gikunzwe na benshi cy'umubiri w'umuntu akamaro cyane. Uretse no ku muntu gusa, ibiti n'ibindi bimera ntibyamara kabiri nta bihumyo kuko bibifasha gusohora imyanda yabyo bityo bikabasha kubaho. Kugeza ubu ibihumyo birimo amoko azwi abarirwa kuri miliyoni 1.5 kandi yose siko aribwa kuko harimo afite uburozi bwica. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro k'ibihumyo ku buzima bw'umuntu ndetse na Ildefonse Biraboneye inzobere mu mirire atubwire byinshi ku mushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo bakora mu gihugu hose n'icyo bakora ngo ibihumyo bibe ikiribwa kigera kuri buri wese, ibyiza byabyo bifashe mu guhangana n'imirire mibi. Ni Clarisse muri kumwe. Ikaze. Ibihumyo bikize cyane mu mavitamine ndetse n'imyunyungugu nka potassium, manganese, ubutare, zinc na selenium. Iyi myunyungugu ikabizweho gukomeza cyane amagufa. Bikize kandi mu moko 3 ya vitamine B arizo B2, B3 na vitamine B5 zizwiho gufasha selile zigize umubiri w'umuntu gukora neza, zifasha kandi ubwonko bw'umuntu kudasaza vuba, kongera ubudahangarwa bw'umubiri no gutera imbaraga. Izi vitamine kandi zizwiho kuringaniza ibinure na proteine mu mubiri. Ibihumyo nicyo kiribwa cyonyine kibarirwa mu muryango w'imboga wasangamo vitamine D. Iyi vitamine izwiho gutuma umunyungugu wa calcium ufata ku magufa bityo agakomera, ikarinda kuvunika ubusa no kuvunguka kwayo. Ibihumyo kandi bizwiho kurinda indwara diabete ku buryo abantu bayirwaye bashobora kubirya nta kwikanga ko isukari yo mu maraso yazamuka. Umunyungugu wa selenium uboneka mu bihumyo ufite akamaro kanini mu kurinda indwara zitandukanye zifata umutima. Proteine ya lectine na glycan ziboneka mu bihumyo zifite ubushobozi bwo guhangana na kanseri ndetse no kuyibuza gukomeza gukwirakwira mu mubiri, cyane cyane nka kanseri y'uruhago, kanseri y'ibere kuko zifasha mu gukamura ikibyimba cyazo. Ibihumyo cyane cyane byimejeje bikungahaye cyane muri fibre kurenza imboga rwatsi, bituma igogorwa rigenda neza, umuntu ntabe yarwara constipation ndetse n'amara agakora neza. Ese ubuhinzi bw'ibihumyo bwifashe bute hano iwacu? Ildefonse Biraboneye umuhuzabikorwa mu kigo Development Network gikora ibikorwa bitandukanye bigendanye n'ubuzima ndetse no kubungabunga ibidukikije n'ubuhinzi butonona ibidukikije, aratubwira byinshi ku bihumyo. Nitwa Ildefonse Biraboneye, nk'abandi umuhuzabikorwa w'ikigo Development Network, ikigo gikora ibikorwa bitandukanye bigendanye n'ubuzima, kubungabunga ibidukikije ndetse n'ubuhinzi butangiza ibidukikije cyangwa se sustainable agriculture, ubuhinzi butonona ibidukikije. Icyo kigo kikaba gikorera ahangaha mu mujyi wa Kigali ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo hegere station ya Rubisi. Ibikorwa dukora rero ubuhinzi cyane cyane tutinda ku buhinzi bw'ibihumyo. Ubuhinzi bw'ibihumyo, ibihumyo rero akaba ari ubuhinzi bukorerwa ku butaka butoya. Banana usanga bamenyera ibihumyo ko ari byimeza mu misozi, mu mashyamba no mu mirima, ariko bikaba bisozoniyeri byera mu gihe runaka, mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'ubukonje. Ariko ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda na leta y'Ubushinwa tubona tekinoloji y'ubuhinzi bw'ibihumyo twabonye mu 2008. Ibihumyo nabyo biza biri mu moko menshi, bifite variete nyinshi, nka kumwe n'ubundi ibihumyo byimeza byari bifite imegeri, bifite ibihumyo, bifite ibihepfu, bifite ibindi bitandukanye. Ni nako rero n'ubu nako bimeze. Ibihumyo bifite variete nyinshi, aho bifite kwita oyster mushroom, ni ibihumyo abantu bamenyereye kurya, abantu bamwe bagenda n'abatabibona, ariko ibyo mubona tubyita oyster mushroom. Hakaba ibindi twita button mushroom cyangwa se champignon de Paris. Hakaba n'ibihumyo twita ganoderima ndetse n'andi moko menshi. Muri byo harimo n'ibihumyo bigenewe ubuvuzi, bishobora gukorwamo food supplement, bishobora gukorwamo nka feri, bishobora gukorwamo ingiramirire ya calcium, bishobora gukorwamo ingiramirire zitandukanye. No kuvuga ubwo n'ubwaguke bw'ibihumyo. Ibihumyo rero ubwabyo bikaba bikoze nk'uruganda, aho hari imigina y'ibihumyo, akaba abahinzi bashobora guhinga ibihumyo, abandi babicuruza. None ibihumyo ubwabyo bikaba bishobora kuvamo ibindi bintu, bishobora kuvamo amasambusa, bishobora kuvamo burete, ibihumyo bikorwamo ifu, bikorwamo ibindi bintu bitandukanye. Bikaba bifite intungamubiri zitandukanye, aho usanga ibihumyo tubigereranya n'ibikomoka ku matungo, no kuvuga amata, amagi, inyama, kuko no kuvuga ibihumyo ntibikora photosynthese. Ntibikora photosynthese, ntibikeneye gushora imizi hasi ngo bibone imyunyungugu, ahubwo biba bikoranye n'ibibitunga.
ibihumyo rero bikaba bifite ambarashoma yabyo, ntabwo bibarirwa mu simbuto simboga, ahubwo tuvuga ko biri hagati y'ibimera n'ibikomoka ku matungo. Niyo mpamvu nyine tubyita inyama zihingwa. Bikaba rero bikoraniyemo intungamubiri zitandukanye, vitamini zo mu gatsiko ka B, imyunyu nka feri n'ibindi bintu bitandukanye bitunga umubiri, bisanzwe biri mu mata no mu magi no mu nyama ku bwinshi, ku buryo kuri bamwe baba babujijwe gukoresha amata n'inyama n'amagi wenda kubera uburwayi, ibihumyo bishobora kubafasha. Niyo mpamvu tuvuga ko ibihumyo bigenewe mu buryo bwihariye kurwanya imirire mibi, ariko bikaba byavamo n'umushinga wihariye. Aha rero niho Ikigo Development Network gifatanije n'abafatanyabikorwa bacyo mu bikorwa dukora harimo kugurisha imbuto, kugurisha imigina y'ibihumyo, harimo gutanga amahugurwa yabyo, harimo gutanga abajyanama mu buhinzi bashobora guherekeza wa mushinga, harimo gufatanya mu gushaka isoko, hanyuma abantu imishinga minini ijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo, harimo gutanga amasomo ku guteka ibyo bihumyo. Twavuga ko uyu mushinga w'ibihumyo ari kimwe mu bintu by'ingenzi kuki tuwibandaho. Niba n'igihugu cyateye intambwe kikajya guhaha iyi tekinoloji mu mahanga, igikorwa umuntu atakorera ku giti cye, bivuze ko ni byiza ko twebwe abakonsumateri cyangwa se abagenerwabikorwa ko dufata umwanya tugaha agaciro iby'uyu mushinga. Twavuga ko rero ushatse kugana Ikigo Development Network ushobora kwifashisha telefone ya 0782 uyu mushinga w'ibihumyo twebwe twawutangiye mu 2017, ariko tukaba tuvuga ko uyu mushinga wageze mu Rwanda mu 2008, ariko twebwe tuwinjiramo mu 2017. Bimwe mu byo rero twibaza tugomba gukora, bwa mbere harimo gukwirakwiza iyi migina cyangwa se iyi mbuto y'ibihumyo igakwira hirya no hino mu gihugu, ariko bwa kabiri harimo gutanga amahugurwa ku bantu batandukanye kugira ngo babashe kubimenya, kuko byo bikeneye ubumenyi, ntabwo ari ko wahinga amashu cyangwa karoti cyangwa se ibindi bintu. Bigaragara ko ku bantu bawinjiyemo badafite ubumenyi buri mu bintu bikenewe, kuko ni key y'uyu mushinga. Ubwo rero tugamije ko iyi mbuto ikwirakwira, tugamije ko abahinzi baba benshi, ndetse kugeza no ku gutunganya umusaruro hakaboneka inganda zikora aya mafu y'ibihumyo, byibura nko kugeza muri 2025 hakaba ibihumyo bikaba bimaze kugera ku bantu benshi. Kuvuga ngo ibihumyo bikorwamo ifu mushroom powder, aho rero dukora ifu y'ibihumyo. Iyo rero umuntu yayifite mu rugo ikoreshwa nk'ubunyobwa, ikorwamo potage, abantu bakabasha kubikoresha aho naho nabyo ni ingenzi. Reka nshimire cyane abakunzi ba channel yacu, mukore like ndetse na subscribe. Imana ibarinde.